Salibonani ma viewers lama subscribers AVG reality channel igama ngumxolisi Isibongo ngesabo Ncube ngethemba liphilile lonke. Siphethe indaba ezinganihlanga. Abanengi benu libonile ngempela viki kumbe ngithi ngempela sonto lapho okuhanjwe khona ku social media abantu abanengi baposta ukuthi kule ndoda yasezweni leZimbabwe elinyazwe ngamaphoyisa eFourways eCedar Mall lapho ke amaphoyisa abebamba abantu bokuza abangela maphepha abehamba labe immigration kunye lama green bomber abizwa ngamapanyaza njalo abizwe ngama crime wardens diyabazi abagqoka green lapha eGauteng. Okwenzakeleyo ke bathe abantu bebhala ku social media bekhipha lezithombe zalo ndoda bambhala ukuthi usuke washona ngemva kobane ophe kakhulu ngoba ekhahlelwe ngamaphoyisa. Esesikutholile ke ukuthi lo ndoda uyaphila usesibhedlela lapho athola khona usizo. Igama lakhe ngumeli wabo Sibanda ona 40 years uvela eBulilima. Sikhulume laye ke lubaba njalo udaba lwakhe lumi kanje. Siyakubingelela mfowethu lapha, siyakwamukela. Besicela uzethule igama. Meli Sibanda. Lo plan Bulilima. Uleminyaka emingaki? 40. Leminyaka engu-40. Kwenzakaleni ulapha esibhedlela siyabona izithombe lapha enkundleni zokuxhumana bathi kulo muntu olinyazwe ngamapholisa. Ungasitshela kabanzi kwenzakaleni? Amapholisa la ebefuna amaphepha. So ngadibana la mnambuya ePick n Pay. Ngase into mangabona ke ngashifta ngaphansi kule ndawo kusema dustbin. La esifika khona ama dustbin. Ngahlala khona. Usebenza khona ePick n Pay? Mina sebenza eSmoke Dentist. Isemall le Pick n Pay. Okay. So bandilandela bathi mabefika lapha babona ukuthi ngene kubi banthatha ngaphuma ke lawo bathe mabebuza amaphepha ngathi hayi asendlini singawalanda bathi hayi sokulate wena sambuye emotweni uma kulo muntu mhlawumbe umthemba uzokulandela amaphepha wakho. Akhona vele amaphepha akhona endlini vele. I-passport inayo right yonke into. So base befuna ukumfaka ama-capital. Mina ngayala ke lokuthi angisotsotsi asisigebenga. Wayifanele ngifakwe nalento. Yabo baqala kokulwa lapho nabo bathi ndenkani. Kenza waqala ukukhulula batayi ulimele kangeke sahamba. Ngabe sebebona vele ukuthi isimo sama science ansela manje kahle sileka siligcwele phansi. Bangekela ke kanjalo. Bakuchiya phansi khona lapha. Ngasukele ke nasensiya ema-toilet le siyacheka kahle ukuthi kwenzakaleni imali kanjani. Ngathola ukuthi sengichama igazi. Cha madoda. Bandimali ngaphansi. So siphamile ngaphansi kwaqamile. Ngabe singaphila ama-break. So basuke bakulimaze bakukhahlelile kwenzakaleni? Angikhahlelile. Ipolisa ngumuntu weHome Affairs. Laba bagqoka green. Ama-green bomb amapanyaza. But ukukhahlela phambi kwabantu beHome Affairs, ukukhahlela phambi kwamapholisa bakhona babuka bonke ukukhahlela lo muntu. Lapha na besi 3 ngabe khamba nje begcwala yonke indawo. So abanye besabelela bagcwele kwezinye indawo. Lapha na baba yi2 kodwa umfana la umnyasa la ekade baleka amvimbezela kule ndawo. Kodwa ngithi lo ukukhahlela uyedwa kumbe akhona amapholisa ukhona beHome Affairs kumbe yibo kuphela ama-green bomber lawa amapanyaza? Lapha ama-green bomber le police alikhona uyakukhahlela. Mayebona ukuthi usulimele and then bakuthatha bakushiya khona lapha. Kabenzanga akanotice ukuthi nginene ngoba besakhona ukuhamba. Okay. Tema sesigibele sesizimotweni la. Asembabona ukuthi lapha ngisendlini. Bathi wenza njani le injari? Bathi hayi nginyazwe yini? Bathi sibone vele tema mfakisanda sethi. Bazogcela amahlwili legazi. Basebengeka khona bathi hayi kumele ngeke sahamba la. Kabenzanga imizamo ukuthi mhlawumbe bakutholela usizo lwezempilo. Hayi bathi ngizobona. Uzozibona wena.
La abakushayele khona indawo yakhona kuthiwa kungaphi? Kuse-basement emadasibhimini. Okay, indawo lapho kule Pick n Pay kuthiwa yini? Cedar Square. Mina kodwa ngisebenza e-Smoke Daddies. Unisebenzisa Smoke Daddies. Okay, lapha abakushayele khona Cedar Square. Okay, siyayizwa indaba yakho, siyabonga kakhulu. Awuthi sibone ukuthi kwenzakalani emva kwalokho. Kasibonge mfowethu.